Okay, kan live chang ko he atu he kan bin share ta la ya atu le kan zau mi pin ha zong kha share kan bo mu lo kon pala kan nak thap chang lai hinu mini pakhata kan thok lai ka share kan bom cheu lo kan bro na hinu mini pakhata chang kan man thok chang lai usun sopa nan umnak Maryland ay governor pa ay zo mi ka song te tu kha Asung maka governor sama lang nan du ngai mi sana ten kan du ngai mi se tam ni tiang man an thim mi se so blue state i republican governor ni tham ni tuan kho ti mi so har bak mi se so mo se ma pakhat senator kan chan ama ka chu chance of ngai la tin ko na den they can ma kha Mitch US McConnell team na kaya Mitch McConnell shim ni khan house ka control din ka rak du ti ka khan te leri hu kan he afial bak en dak fial mi kha se vele van che da asung he ama azong ai zung ngai cho azum pa khala rong cha governor bak woi Trump ni ton ko ti mi cha Trump ni ton lo so approval rating zong tha cha ni kha ting thum rong me ting thum reng lo de na dei kan Maryland rong cho Democrat an thon tok nak se adang ka che zom na se la cho ke ro chan om tok lo ti se ko na ta ni kha governor zum war ngai mi governor si te khan achok men te lai ti zum suna ten te an ma Republican zong an zum ngai cho chun phaisa zong tam ngai phan ro ka te commercial an thon nge zar khat da boy khat bak he mail kan chakuang an phan kho peng te ma thu khin phaisan pan mi campaign he cha aman fak bak ko Tuten Harris lebang he a billion bakin fananga chumo billion bakin billion ti ok bakin phaisan pan ko nan tuten azai te pan thu ko bak lo te Trump khoro Harris ko okay si chun kam van thok ko lai te se mo bole chung hun kip in si se na kan zau tu mi pi na 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 mun chewa damin na lai ti azum na ka ngai si se nin kan don than na kan hu zor chung kha la aton do mi ni viote kha US president team na kong a khan team na po thak leo choma khan dro na tampi kan rak to mi tu zan he cho team na kha afyang chang ahoda president aton lai ti afyang chang senator zo ahoda tam de nga ti mi afyang chang tu cho house tu ka cho ahoda tam de an lak pela ti kha afyang ri lo mi se tu cho Trump la Harris kong de tu khan tu zan che bro na kam van kal lai tu zan bro dinga ka ben som mi he
kahin slide la ram thang se ani he ton de zonga kan sina wo ni wo thum ara kan thupi chang ma cha media ki pa kan mu mi si ko cha thaital na ka ven to ti lo e tu jana chan tampi khit ka dang da kal to ding mi tampi angai seme se lo si siana aven kan tan cha tampi kan lom ti mi te ka pakhan na aven chim ta ka du chon si siana kan zo tu lewa kan zo tu mi pi na zong hi Facebook page he Rochelle châu nan u nào nan hoi com nan chung khar le ke nan pong com min ha ni an rak mu cheu de nga kan Rochelle châu lo ka hin bia kan ro ti na lai ti kha kan som kan du na ma so pa chi khat te bro na kan lu thana kan trompo te voting result kha trompo te ka hin ka van lang tao ta lai mo se atu tia chon ton da ka chiman ta khan Trump ni electoral colleges ni la som sri nga na ding nga mi poni tai sala tu he zani la som ko la panga nga chang la kham la he cho zani la kolorok se mi cho ai te afyang ko chang na de number kha zo sad dan phak ti mi kha van lang tar nak se la ton da kan chiman ta khan senai a hin som nga asemi pau he tam de amhungding mi khan sala tu he republican ne somwa la pathum an lak chang atu leote cho Nevada le Arizona Amazon lo se Arizona cho tu he democrat le ni tlompaute an tai lo na se ma cho Nevada zonga hin democrat le ni am ban tai lo de na se make up ni state pan ni democrat ni senate thun am ban nga zonga kan republican cho majority ti mi tam de ni thun na nga cha khan ara lai mi tham ka cho republican ni shoi mi senate asete lai ti mi te ka van lang tar da ka du ma chon house ti mi ha mi ka house of representative to a hen zan hi la hlei ret anga mi pau he majority ti mi tam deuh an sang ha atu tia cho republican ni zan hi la hlei ni democrat ni zala som ko kwa la heti van zo te ka chon he california lai heti rong rang oregon heti rong rang he thim na an to choma le mi sa ma under thu thu ri lo e mi he a cho zakhat a ho man ni republican ni an tai go la democrat ni tam da nga ko la ti he afyang ona te afyang pa mi cho a ho pa ni tam da nga zo nga tam tu khan tam thut na tam da nga lai lo ti tu kha avan fyang mi se le mi hite he tam te bet thok na ka tam pa te us atu lo thim na ko khan update ka ban to ta du mi na se sia chen ko song song pa biro na kan lu ko chang lai team na kan to e media dang jong khan tu na chimpa ko chang lai ma chun kamma he bro na jong kan chimpa to ko nang ka cho Trump ka time minister la tu tan ka cho Trump ni hin tu kan ro na tam de ni ro na ka chun zani la som sri som re from tlom pol te long ai tem pon i tai se te la dis la tu cho he ti neng kala chun za thom le man khan tai do se chang tu electoral college ni de ma si te ka zero nga da he ti rum win number zo wan za un te wan zo hin zero da Trump ni hin tu tan na taina amu ti ya na zum na si zero bi ka da taina amu long so lo number he atam ngai ma te ka landslide kan ti la chu te mira hol chun lai ho le na thiam da po ka van let te la ma kha cho la zai ruang bi ga da sa tia na ro na pe ka van chim to na sat ta ba te ru nak chan thakan ban nei cha kai lom kan zau tu koi kom bial te nan chung zong a khan lung lom nak tam pi ka nei le nan thei chiao ban tu nan thei chiao ban tu kin tu ten US president team nak chu kan ru chan nak leng in Donald Trump ni khan tai na ka cha popular vote zong in million khoi million z da si kan van zau tu lai popular vote hin million pasari reng lo ne te le aza pi te ana van rad di te ka khin chun ze dek sing ha te atom big million pasari vote in te popular vote in chon popular electoral college vote zong a khan Donald Trump ni hin zathum reng lo pi amu ding ka fiang electoral college vote zong khan a te popular vote zong ne te chun sine izonga tu hi somwa le pathum an nga chang somwa an hu man akhan majority se lai je chati achun vice president kha tie break ka bantuk se ani tuk se achun vote tha tu ding se chu cha chun 15 hu man akhan majority se chang
le tu chu majority in pina khan atu chu somnga le pathuman hu chang le atang mi pani atang mi he hauni hu lai ai fiang lo le atuna ye moderator chimban tukan Nevada le Arizona he unlock man an azai tu man in majority khazan se khauti lo lute an sine izong khalak chun governor team nak zong chu thiam se governor team nak zong a hen kan ban zau si si a chun atu hi atu republican ni hen an control coding ni he azapi te kul lesri se chang som state som nga chunga hen republican ni kul lesri and control e democrat ni hen kul le thum lo on control chu cha chun governor team nak zong kha republican yan hui chon swing state kan ti mi pasari ume swing state he apasari ning hen veya atu tiang a chun tai kho di ding tai di la ti kan zoom ko tai khana kan he chia ko le US tuan bi a hen president George W Bush in an thule a hen ma bantu tai nak pichal anga mi he Donald Trump pakhat lo he city se le ma he historic tuan bi pakhat atial ti zonga khanan te le kahin newspaper zong kha election thai jing a khan ka ba chope phunin an tia le chung news pole Washington Post zong ka hin ka chok Washington Post ni an ban tia ning a chun dong of ani Trump era te Trump chan cha hin ni chuak thi khis ko chu le ani khat na ki Washington Post ni tial mi a chun Trump ken grong ti khan an tial le Washington Post nan thei ban tukin Democrat liberal poll ni an tlai mi newspaper si te ka akhin Biden le Obama an chu liau nak ban tu khan Donald Trump khan an thang that lem lo chun achung le kan rel kan zo tik zonga hen ti phan nak nak kong le veya international zong asese US zong asese tu immigration kong zong asese Donald Trump social nak katam pin thial minan hu kho lai chun ka hin USA Today zong he ka chok e Trump claim hoi hang ti se le an ni an tial ning zong he hi ani Today USA tom pa te alai phang de se le kai an tial mi chi nan tial ti se chun overcoming political obstacle he won a second time and they don't kan tu phun tampi pa chi in avoid hi na president a chauti khan tial le hi ka hin Washington Times jong he ka ban chok ke Washington Times he nan thei chiao ban tu ken ma he republican de ulei conservative na ta ko zaitine New York Times ti na New York Times he ya avan lang mo 7 lang New York Times he ma he an ni pol he conservative le vai de atang de min se le an tial ning zong he achung le zong lawa apho zong zo a hen vaya Donald Trump thang that nakha tam ngai tial chun achung le zong a khen tam tling ngai nan tial chun ka hen tu chun ta zong kha ka ban zo e Washington Times ni chun do ngai khen ban tial ka hen an so Trump decisive win research political landscape tikha ka hin cover bok akhan ban tial ka zonga hin New York Post ni khan tu chuna atial mi cho blue tia kan tia chu chon nan thei ban tukin Ivy League University pol nan thei ban tukin te Columbia University te pol sia chon Harvard te pol jong ke chun Pennsylvania University pol jong ke Ivy League University pol an se ma an siang in kha an khen class kan khen sirti se la kai chin du mi cho zai tukin da liberal siang an pol jong ni hen Donald Trump chu he an dak du lo ti mi kha piang tukin alang chu cha chon news kan rel tek zong hen ka chim long mang mi cho New York Post kan rel ban tukin New York Times jong rel haw chun Washington Post kan rel ban tukin Washington Times jong rel haw
khati khan kap ni kan rel longa khen zaida addicti mi kam kho se le tu chun tain tu ten thim nak I abe pi bi ki an mu kho mi zaida si kan ti si achun abe pi bi ken immigration le economy kha top issue se atlang pi an pek mi chute chun hi kan batak te abane thleng mi cho hispanics ti mi atu spanish kan ti na mo latino kan he ti na jong ate ma pol I vote kha 6% ba kai 2020 leo na ken chun nu pol vote he 2% akai ti se chun pa pol vote he 3% akai chun black minak pol vote he 7% kai chun zong voter pol mo minau pol at khole si ang kai leo mi kan tin hala cho ma pol he 10% bakai chun khole degree anga lo mi he 6% akai ma kha kha bane chap mi su se ru lo pin le tu ten thim na ke batak te anuai phan mi cho Donald Trump e avan te na kong han tampi an chim mi cho atu tuan deuh ka chim mi policy pi na khan economic le atu border to see economic a hen a be pi big chun inflation a kai tuk mi khasakau ma kha ho man nen chal chiao lo minak zong nen chal lo Spanish zong an chal lo chun kan ma Asian zong kan sia ma he an chal lo big mi chu se le chu cha chun thlen na khen du zai cha ti a chun college university akai mi sia khak chia te na zong ni hin siang in pongi in hlan man te na kha a fa tuk tuk kan ma rum khan chal lo ti se le khaban tuk zong ni khan tam pi impact khaban tua le tu ten team na ka chun an ma democrat pol ni chun Biden amo chet mi zong an Harris amo chet mi zong an achu chun Obama le Hillary Clinton ti ban tuk hlan liawi an pu le pol amo chet mi na khan zai cha ti achun ma ban tuk ani tel tu ruanga hen kan vo he democrat pol kan thon hlai nak lo ti se lam phai le achun an ma pol jong kha itel ti na la se ti achim len mi jong khan achu chun Joe Biden khatuan ten arak chu ding san lawin ai chu ruanga vaya ane nuwa khan le kai chu than president pek ro kan ai chu than lo te ka khan election camping ka chan toy tuk long si cha khan tu ten kan suk nak so city mi zong an chun Biden an van mo chet nak cho garbage ati mi kate Trump supporter pol chu mun thur nan city mi be fang chun te zong ka van fak ngai chun veini Harris ni interview with him me nothing on my mind ati mi te kha zai man kat thin lung chunga hen mi lo ati mi bia chim sual mi te kha lo le we intervent to le we atu president he ai dang en zai da na to la ti an thal mi zai kha ban kan ta tuk ka lama da na kal pi lan ti mi te kha ka se zai ban kat thin lung chunga mi lo ati mi te kha ma ni khan ma be fang po zong ni khan pi impact avan tu ante le hi ka zona hen atlang pi ban zo kan ban zo si si achun anma Hispanic pol Latino pol te ma hrim ni Donald Trump le ma tluk vote tampian pek mi hrim kha akhru har ngai se an se zai cha ti achun an ni pol chun an thei ban tukin illegal phung ning lawi arak lut min se an ma lila pol ni khan tu ten cho Donald Trump le khan an tan tika khan tu ten team na khi cho tampi crime akar mi zong ni hente tampi an ma Spanish pol hi ka zu es chang mi nalung thin rima hen ke crime akar tuk mi te ha mi ka fiang ten lang chun a thain thil man afa tuk te ka khan an chel lo chun nan thei ban tukin Spanish pol cho ke tam bik chu in thlang an se apartment ni tam chem mi he Spanish le minak de un se in man hit in man hit tam ta kai ve 30% de mang rong do kai chu kan ni nak le rong a chun one bedroom ke apartment ke thana chun thong khat le zan hi se atu chun thong khat le za sri phan chu ma tu khana phan in thlang mi chu mi dan second ti se chun atam chem chu Spanish pol atu kan chin ni Hispanic pol le atu ve pol chun se minak pol chun se le ma ruang a hen tu ten e atlak nak sibi ko ti kha kai ma ni ka van pu
vakavan fu mi che sele tu ten team nak achun Nancy Pelosi kha amit thitla bak chun vice president ai chu mi Timor Song kha amit thitla chun celebrity poll vei atu ye TV vei so poll atu mi poll kha so poll atu lang mang mi poll jong khan mit thitla mi minung pathum rong an le te khan atu ten he cho andak feel chiao go an feel chiao go le zeti okta Donald Trump ni landslide bak na taye tay sa so man kese la tay chik bak kese le tu ten team nak cho kachim man tukan electoral college vo zong un tay mi popular vo zong ne tay swing state vil te atay house alakri chu governor team nak zong lakri le chu cha chun tu ten tay nak cho zai te panin alok thala uma cha khan Joe Biden zong ni khan rian rang te khan congratulation atu ai tha ten power ichan nak ting konga hoi hawa beru adin khan as asom so ban tuk chun Harris zong ni khan athai jinga khan kanma hi ka merle ni Howard University khan arak rai ma khan sporta pol ka tha ten biaru na dai ten Donald Trump veya power ka second tilai dai ten kan pek lai tha ten power ihloi nak dinga hen kan ma zong ni kan bom la timika Harris zong ni khana chim chun hlai in midang chiao zong ni khan congratulation khan ban tu chun ram dang lai kan ti si chun o hlan bika Israel wanji chau Benjamin Netanyahu hi alom bik mi se Israel cha chun second tilai thajang tak ka se le tu Hamas po zong ni khan peace talk tu ading tiang khan an ban chimpa chun Iran lebang ni khan chun athin phang ngai ti se ati ngai ti se chun tu chun zong kha Zelensky le Donald Trump kha bianerua Zelensky ni khan arak congratulation atu apina Elon Musk khe zong khan bianerua ti se le chati chun Elon Musk ni khen atu zukring khe Starlink apek di na internet ke free na phantar na ma cha khen Elon Musk zong ni he khan bianerua ti se Donald Trump ni khan speaker up phone Elon Musk zong kha pong athu ti se le ma kha tu chun Zelensky khan bianerua Russia he zaitin da ina kan sarlai ti mi tiang zong khan ru tompal ru ti se le an chim ninge ni zani news karel mi achon Donald Trump ni hin proposal bantukin atu alan ti mi chu atu zukring ramzai mazat Russia alak nak zona khen Russia ki vei bantuk demilitarization zone ra kap chi alo mi zonga kan sarlati kha Donald Trump nen propose to atim ti se ma kha kumkul chung kha ma ka khan vaya Israel kap anum lati se Israel kap chi ai Russia zong ni det ti law zukring zong ni Russia ram ka ba det ti law ma ka kha second ti lai demilitarization zonga kan sere rakap Russia rakap zong umlaw zukring rakap umlaw kha chu ve free zong bantuk seren tim chu chun zukring ram kha netu chunga kumkul chung rut lo dengin ma te khan Donald Trump ni hin plan na chemi ko ti khan chim leke ma ka zum ning zong Donald Trump hi plan nei chia lai zetin approach atu ala ti mi tu khachute e bantuk initiative alak la ti mi kha chu kan thai khori lo le atu Donald Trump ni nangan chia ji wanji khan atim mi atu leo asina intelligence committee roi tu pakhat simi hlan leo senator zong atu leo Florida senator zong simi hlan leo president ai chu mi Marco Rubio kha nangan chia ji wanji hen khan atim ti se te nangan chia ji wanji chu kan thai ban token president vice president abandi chon cabinet asang bik chumo very powerful tak ka se le Marco Rubio asia khan chun veya hopo na ne lom chiu la ti khan ka zum le te ma chu thong pang thang se ma tiang khan ban sari se lo sa sia chon ma kha to ile na ban chimun to kan ram dang pe thlai na ka khan tu ban to ram dang dai na ko so ram dang pe thlai na won chi kha ba pi nga bi se te ka tu na ban chim mi Marco Rubio kha mi de kip zong ni khan hai ti chomi ka ba se go na te khan Donald Trump ya fa ba Donald Trump Jr ni khan awol lo ngai ti se media report amo ase khong la ngai tak nga mo ti mi te kha
อืมอืม ke se atu liao khachute atu liao khacho a trin he ahum han ya chung le kha an hei thei kho lo le te aleng le i zau mi tiang long khase zau mi tiang long si te ka khan zaida achung le ya kho ma ti mi khe chim ok tha lo le te atu e min chuak mi khacho ma kuru bio khase chun khoi man lo ka te hen kai tial mi te o me ka hen ka van zau ta phat la mo ve ya ka hen pakhat na ka khan se fo se nizan akan chief of staff cho ai khan amin pek amin ava khon farm changete suji was ti mi khase ve nan thei ban tuken election a camping atu co chairman se kum som ruk le kum sari se ma kha Maryland kan ma stay mi se ma kha ma nu kha chief of staff se chang chon atu kan chim lang bang bi ve secretary of state hen makuru bio asi kho lo so la chon ante bill haka tin tile ma hai ka thei tuk ni jong salo chun Richard Green ante ma pani makuru bio si lo si a chun an ma pani akhan pakhat chang se khau men ti mi kha chuak chu chun tu chuni ni wa khan nan ban pu theu lai national reserve chairman Jerome Powell kha ni khana ti mi chu Donald Trump ni chuak a ti zonga ka chuak la lo ti ka se le anan thai ban tu ke national reserve hi chu ve second tilai a chau za kut tangan sina in an ma khe independent ban tu ki min se le tu cha chun zai ban tu dir hunda an phak tilai president Donald Trump an policy ai kala chun zai batak phai le Iraq nak chok kho ma je tin da ti kha chu zo do ngai tilai chu chun tuan dewi democratic president ai chu mi pa Robert Kennedy junior kha veya atu FDA hete food and drug administrator he atla ilati kha anzum de mi se chon ka makha hen food and drug atu e te makha akong na chim lo lo Robert F Kennedy ti mi khate ani kha khiti media te por hai zo nak la an chim chaning a chun mo ani ke senate ni confirm how me position a chun ke anga atoin khola lo ti kha se around zo senate ni kan confirm la lo ti kha ti de kha Republican tampi nong ni kha na du lo mi khan tampi ve ma cha chun senate ni confirm how tong mi president appoint to mi position advisor ro thong thong lo nom committee bin to ko te dong kom pa lam chu chong cha na ro na bang ka chim lo la ma kha van ni tal pa cha ron cha ma kha campaign to lo ama ni khan vo khat tampi avan rak pi ve la ti kha zom mi si cha te a he ti president kin khon long kha ama kha tampi se ta ve ti kha ro mi se se ma kha man mi se ko le chung le tak jo kan thei kho lo cha khan te atu e na chim ban tu khan trin chu chuak ko Republican poll ni hen veya senator poll ni hen confirm kho lo swa si akan chun president he senate poll le president ke tlom pa chon ban rank thewla cho an rank lai yam zai tin da okay negotiate to lai ye reconciliation mo zai tin dan tu kho lai mi dang man thlen lai chu silo adang pat man an thial ha mo ti mi zong kha veya ke mi thin lung ala kho ngai mi khase le ka hen chun pakhat avan mi chu pathum na ke be pi ngai mi chu te ka koi ji wan ji khase le ka koi ji wan ji a hen mai pem pio kha mai pem pio si lo si le mai wal ti mi ma pani an pakhat chang an se khau ti khase le mai pem pio he ani he experience ong nei chang mi se nangan cha ji ramdang wan ji zong kharak tuan ban mi chang mi selete kai ma khai zum ning an chon mai pem pio hu se khau men ti kha ka ban zum ngai chu chon veya hen apathum na aban be pi ngai mi chu finance kha selete finance kha sele finance a hen chon John Paulson ti mi pa billionaire zong se ma he le ma pa he hlan lewe Donald Trump ni veya ampan mi si chu sipoji na ku shai po a hen ama ke man mi se China he sipoji trade war an to aliao zong se tariff kong yam boi leo vial te kha ama John Paulson he ama merum zong se sipoji zong thiam mi se billionaire se ama he millionaire man se lo billionaire se
ma pa he a pek kho men ti khase cho chon avan be pi de mi a chon hlan liawi president jong rak chu mi Donald Trump liawi cabinet jong rak ve housing simo sika o e rak tuan mi Ben Carson kha ma pa housing te kha ko Homeland Security hen akhan kho mi city khan sim la chu chun abepi tak tak mi Anthony General te Anthony General chunan thei ban tu ken Department of Justice Justice Department atlai tu ken so Justice Department tanga chun ke FBI te pol tu Secret Service vial ten chumo employee ke thong thareng lo nei anei min se ma vial te ke tlai tun se atui Donald Trump ta za chuai tu chuana hol tu evident he chati Donald Trump chuana hol tu pol kan se chu le ma ke khi abepi tak tak mission te le tu te ni amin chok mi cho sinai tha mak mai li ti me se mai li he ma he Donald Trump batak da do da jita senator pa kha te ko sinai tha se uta asrote ma kha khase le Justice of Department he cho Donald Trump ne azum bak mi aseng chia bak mi vaya ama lei bak za atang ngam ding mi minung kha ai chi how ti se tu ten cho le thana khan arakip cabinet a team liaw khan zong asese chun hoi how chungi advisor poll foreign advisor poll sia chun national security advisor poll achi mi poll na zong kha ama lila kha minung tamnon ni khan ta san rak phawe minung pathareng lo thlei ruk thong thang kha phu azong rak phu nai te tampi boy nak zong rak chuak a phu mi lila ni khan Donald Trump kha an thang che than la khe news keep le vai ki pa khan a her lo mi bia tiam khatam pian chim ma cha khan tu tan hi cho just Department of Justice a roi tu ding Attorney General hi cho special minung a chia lai ti kha ho pau ni khan an ban zum mi se lete ma chu ke ma jong ni khan kalunga lu tak tak mi se chon Elon Musk tu hi cho kan tu deu kan chim ban tu khan businessman se company a me te he chon zakhat rang lo an nei mi si te ka khan zaiti man khan achan kha pek kho ding si lo cha khan chan tam pi pe khaw lo mi atui kan chim lang mang mi government efficiency ve commission chairman tu kha atlai ilati kha tu tiang zong he an zum de chem big mi kha chu se le chu chun ve zong he vậy kha a Democrat in Republican avanatial mi nu te president zong arak chu mi tulsi ka bat chikaloma kha ma nu te zong kha pause pakhat khat chu apek la ti chun zum le je ban tu pause apek lai kha chu an zoom ri lo sorry an chim khori lo an chim mi ri lo le chu chun Michael Flynn hlan liawi general pa zong kha Michael Flynn zong kha rian pakhat khat chu apek men lai ti khan zup la zaidak lo te kha tu chuni a hong chuak mi chu chun Donald Trump tu te ni avan chu rong ni thong pang ai lom bak mi chu mi zaidan si kan ti sia chun January 6 liawi Capitol Hill an lu tho liawi an tlai mi pol na ta zan chuai mi na ta zan chuai atu thong an thak mi na jong se ta zan chuai liaw mi na jong se chu chun thong chung li liom ta jong ai lom bik chun silatis atu President Donald Trump January ni kulin khati bekam nak atu khan chun amnesty khatu an thalai an zapi te khan achu an thalai ti khan zum mi se ma pol ma kha thong pang tha tak tak mo January 6 case liawi an tlai mi thale ta zan chun mi pol tha cha khan ma kha thong pang tha ta tak chu se le se ma vel khan van se lo zai le ya am van pi athat na si chun makha atu le atu cho atu mit aminung kong ka he kam van chim leo si cha te akoi khat na kha amazon ni chun chim ka president ka ton na ke White House Washington na minung ka thai minum tok la vote ke tlompal long ka klut ka chok la se ti khana te la tu he kum khat na kha atu na chiman tok to na chiman do khan ama chief of staff man kha voi minung peli panga from I thlan rok ti te ama chun mi kha he te kha ama ne chho min ha jong ma chun tampia chho min ha no ma jo amma ten
chimmi la akal dan du lo ro achok mi tampian la tu na van chimmi abapi chem abapi the dak mi chief of staff ka se atu chu co chair a campaign manager susi walti mi ka avan khan te ka ama kha cho khoi ka ke ke lei he out lei he ni khan upat mi city khan zoom mi se ma chon makha city ka na ten asham thok lo khan general john kelly te po jong kha chief of staff po jong kha ra ka ba kan sile un control ko la ti khan rakwa mi se le tu tan zonga he a control ko la ti khan ro mi se na te khan kum khat na tham khat na rak ton mi he khan tu tan na hin zaida aidang big lai dia azup ke na ro mi se lo sile a tham khat na ka a chon le so la a cheu ni a that na len kal lan ti a cheu ni thila thai tuk chang le ke ke a lor lan te a tu a lo ding ke a lor lan ti te ma si te kan nang ni te zai dun da na ba mu ve ning se tu ten cho amak tuk nak so te amak tuk nak so popular vote zong ne te electoral vote zong ne te chu chun si nei zong a te how zong a te tika hen zai da asi kan ti si chun a zai tu ban chung hu te kum hi chung hu cho zai tu ban impeachment to according ka si ti lo le khatika khan baya very powerful tak tak ka sila tu ten hi cho le atam khat na kha cho tha tu kan experience nei chang a ho hida keima chunga te sa nei mi ho hida akale roi mi ho da ka chunga zumok tlak te anung mi a ho hida ka hoi tha tak tak an si a ho hida mai le ya baya akale roi khoding an si ti mi kha fing rilin a ril la da ka te le atu second time hi cho ama zong ai ra ring lai ara rin ding kha fiang ngai chu chun atui transitional period a hin chun pakhat na ka ama ni hin transitional team kha a form chang e ama chun atui suji wallace kha vanitel chang chun Elon Musk jong kha vanitel an mani khan atu cabinet form ding le vei pol he tha ten fing ri ri theu thala ti ka zum le interview jong tha ten an tu athala ti ka zum chun bekam nak apun phun zong mo tu atar na bo chi mok thala achung le sin chu kan hei thei lo le te mahi tin ka de tin ning se ma tin rian tuan ka du ning se tin ka kal ning sti a policy bial te jong ka chin ta theu thalai policy le rian tuan du ning le bial te kha chim na tu i an lung clean pi long a khanda rian he pek ta lai da ka te la chu cha chun atui ta zan choi liawe batak te adir kam tu har sat nak aton liaw le atu bantu ke impeachment an to in se tu chun ni tiang apun in ta zan choi nak le bankruptcy tiang in to an tip nak chung a hin apong a hoda zakhat adir ti mi khatam tu ko thei chang lai le chu cha chun tu ten second time he cho ama azum bak ni minung an selai e first time atam khat nak tu khacho achon liu ban tuk se ti ko se la tu te na hin chun hlan atam khat nak ban tuk khan chun I pho le ve khacho atam ti la lo tu ten he cho tom de phrim lai le cha ti chun sinai se house se majority bak kha si chang tak khan foi te chun impeachment tu azong tu according ka se lo democrat portion ka chol khola lo impeachment assessment kha ong min ti lai lo tu cho sinai se house se le tu te na hin chun Donald Trump ni ama du ning ten ve kum ni chung hi cho ka choi ko lai kum ti tlin khin chun by election khara la le te sinai jong kha tungpung tapung ne thim than lai house khan za pi ten ne thim than lai house na ke democrat ni majority nan ban tlin than a khan chun abena bia sinai an tlin lo mana khan impeachment ti ban tu khacho khau thiam mi se le tu kum ni chung tu hi cho solid box se Donald Trump cha funding lo adu mi pau to kho di lai chu cha chun chimdu nak cho ke zalo a loyal mi kan ti la chute ton da wa khan cho mi a tha ti ro na am pek mi kha au ke ti do akal tu tan tu hi cho a thai chang na la ho da kai ma ke aka thai ka du min ken aka zul khau ti mi menung da ai thim na lai ti do ka ro na se makha zon te sia khan chon hiti in a chimmi po te chimmi ta ram thok ka cho ram cha thara ti na ka an kal pe ke akal min se ti se tu hi cho ka tu ban to kan loyal ti ka call ti te ka mi cho ama pumpa
cha đâu khai zau ram cha tha mi manung kha zau tilo ti mi mi khata za tin da na hei ro wedding se cái mà cái ruộng này ngã chun te Trump i a policy hi chu very clear bak se fiang tuk mi se immigration kong jong ase se chu chun international policy jong ase se chu chun atui kan chim long man ok economic policy jong akhan tha tukin election liawat fiang tuk na chim di ko chu mo kha chim mi apom khobak mi long kha ke chu cabinet a hina tel ko thalai kha a policy apom kholo ding la 20 kholo min ka tu te na khan chen akai tak chang ko na la ti kha ka zum ko le hi chu ama thu se veya ama I tha te ai thim chang mi kha chu sine jong ni hin an thak ya tuk ti lai ti ka zum lo de cha ti chen ama thong hi te ko si lo te ama thong de bakin sine jong se how jong se an tai mi ka si ko cha khan veya tu ten he chu ama ka chance an pek chang la ti kha ka zum ning se ko chimdu na cho US may p million som red der ni kan idea kan du am vo chang mi si ko cha ma kha abom khau tu po kha ai thim ning sa ko ti na sa ko cha se men day in pek chang chu men day in pek chang chu vai fat million som sari le pali tu tiang kan rel kho mi se ma zet mi nung million ni men day in pek chang mi ni khan chun ke chu tu ten he chu zalong ten tuan ter ding se ko zetluk tiang da kal kho la mo arian tuan ning kha kum hi chung an zau vela ye kum hi chung e arian tuan ning kha mi pi ni an du than lo si achun sine he how he avaya an thak than te ko lai kha te ka chun akut ken tem ve te lai ye du pa khana tu khola lo je cha tun tuan de kan chimman te kun US cho okay check and balance mi se president zong ni thil kha aning chang lo tu atu avesi akhan cho an ma republican chung lai zong ni khan avaya ra tha te dir ngam mi khan ve te ko lai khati lo mam khan chun ru ading selo sinan a cabinet ka cho ama ni du to ke phu kho mi han se cho asina yen sinai te na congress te na chu mi pi mi thim min si ve te ka zai tluk ke ma le ma an si ko zonga asi lo ni rian atu na khan chun ma zong ni khan phu nak nol khan ei khalo le chu cha chun check and balance ko ani chu executive power an se sinai le how to legislative power an si te ka khan check and balance ko la chun upadi ning la wi rian atu an so si chun supreme court zong thiam ko le chu cha chun phan tuk ning lo supreme court zong an ma republican conservative an tam de mana thil khi atya lo tuk lo mam ning chun an tu abal lo ti mi kha kai ma ni ka ban fu kho tok chu se no te se tu supreme court kan chim lo kan ato hen question pakhat tu mi zaboilian king ball ti mi ne aban ho mi cho democratic party ne supreme court atwan mi nu pakhat chu na upa chang Biden ton chunga edin mithal lu tar na se ti in unfair dia New York Post ni atial ma akong atia te kha athai na atia ka mo han kai ma ka ban hu kan se hal ka piak hu ve te okay van democrat let pol ta ko cha ma kha ama he akum kha upa pa chang le te kum som sri avan nei chang te ka khan kum som sri anei mi chu hitwan se lo kum som riat kum nga nung se lo kum thlai nga man atwan khoti la lo chumo le atu an din teri minau kum som ngan khan sia chon hi nu kum som thum chu tuan khori cho ani chu kum som sri van phana chon kum som riat kum nga tiang thlai chu tuan khola lo chumo kum thlai nga chu cha chon hi nu kum som thum kum som li teng atuan khoding mi khe tuan teran du na le cha ti chun supreme court chu kan thei ban to ken supreme court president ni adu mi ai team mi kha sinai ni an feter chang nu sia chon zatet pan se chang chu chan chung cha se ama ai phu mo adam lo mo rian atuan kho lo mo ti a chun au man ni chu chun sual nak ngan tuk lo mam da atu ai atu atilo akhan chun impeachment kha zai te manin tu kho mi se lo president jong le phok kho ti lo le chu cha chun an ni hi chu zatet pan se le an ma democrat an du ning a chun minung pathum te long kan se cho ma kha ru alowi veya Donald Trump tam kum li chung ni rian atuan kho lo chun Donald Trump ni saka wala ba chia than la cho le sinai ni foi token an fetter ding mi ka fiang ma kha democrat pol an hu
มาโรงนี้อาคารอันเวนักเสจะตัวเดียวจงคัสเกาโจอ่าตารนูประคัดกับอามินกับบันพิลโจมาตารนูจงขกุมส้มเรียดจังเราสักเขาตัวเตียอันผัวตรเลยดอกมินักนูประคัดค่ะไปมินเอาเตอันลุตรค่ะขบันตุขันอตุสอรมายอติสกลมาอามินค่ะatu โซโตมา Sonia ยอร์ติเซ Sonia Sotomayor tini kasi makaka tu Democrat po ni chun ipuak se lo minaw aran dakin kan city ka an ma Democrat bak ni ipuak se tini kan fial bis la ama atu se ma ka chu ai zau ve kadin ko lati kan chun ama nol bak se senan ahu ban ni pu anak nol nei la ma ka Supreme Court tu ni kasi la Supreme Court atu president kan chim tik zong a hen president pakhat long kan team se lo chu Supreme Court zong ke kan va team chi na ban tuk se Supreme Court long zong se lo atu federal jak vial te khite federal jak vial te federal appeal court vial te minung zong ke indirect in president ni atam kumli chunga khen court jak long te zanhi te na do an khat rian an pek ko na chu rian pek nak do an nei president he ma tukin a powerful mi se American tamra he chu le president kan team te ka hen indirect in tia tu chi zong kan team okay becha boy ka kan team chi mi ta se yeah si chun New York Post ni chun an tial ko ti na se te kai ka krel met lo we je until Fox News zong ni tial ko ka phu ko ke ma zong ni okay si chun ya atu e Supreme Court on navan le kho cha kan lo le adang te zong question ka ka zau tu pi chong en question na nga ya chun ta kan halo lo le kho na kan na kon zom lai si chun atu e ton dewa kan chon Trump le kong do kha government ka te Kamala Harris ka ton dewa chon tlong pol te ka atu e Joe Biden ne garbage ke asupora por garbage ati na ma chon ama Kamala Harris ne pa Biden he ai dang en ka to ding ni ke ka lunga a chok mi lo ati bum pa chimi te ka se ka na ten zai wrong big ada ke Democratic Party Kamala Harris la he ansong na asitia na he chọn về những sẽ rồi bị đã sung Trump athon câu giống akan Democratic cho athom những sẽ chụp bên an mà he President athon nhiều mi an si phone te ka zai rong bị đã sung ama Kamala at chat lo shrim rong mà silo Joe Biden ne komdi chong thalo to akan foi rong mà silo azai sat ke da sitia na ro mi se te apakhat na ka chun ke American mi pi kha ke zegan tilai ru chan na apek kho mi na ka chom tu Donald Trump cho a policy ka tha ten mi pi kha chu bak immigration a chu ko to lai chu chun tech ka thum lai tha ten chim chu chun vai he overtime zong tech kala ti lai lau tip zong tech kala ti lai lau chu chun social security tech zong kala lai lau chu chun tar nu tar pa zau khen mi kak che zau khen mi po zong kha tech credit ka pek ta ti ka tha ten a policy kha nei asinain Harris tu chu ma ban tu khan fiang te achim kho mi lo i achim big mi chu Donald Trump soi se nak long te kha chim mi se camping voi khan tu an Donald Trump social nak personal attack long te kha atu te ka khen avision ka fiang ti lo zaitin da thlen nak na tu la anti ti an hal len zong a khan zai man kalung thin chunga ara ti lo ati te ka khan ke zegan ti lai mi pi ni khen achung ama asin khen ru chan nak an na mi tlom tu chun kumli chung an performance kha aba pi bik chun an zau ko na kumli chung an performance an zau na atua hoi haw ni job creation ma zat kan tu e kha zat e kan tu ti mi kha khoi ka khin dek aben khoi ka khin dek khoi kan dek data an lak be mo asinan grong level taka ma te khan arak selem lo chun aben abia crime te na ke atum tuk anti9 baya tha te FBI te nai data an ban chu pi te ka chun crime te na arak kar tuk chumo le mi pi ni hin grong level kan sining he chu kan rak thei tuk le anma hoi hawrian tuan mi pol na chung hin
ที่เรียกชาเรามีจงให้ชาที่บรรทุกขึ้นอันจงอันรัวโคเมนจะจนอาศัยอินเมนสตรีมมีเดียโพจงนี่ขึ้นจะกันทีไร USA อันกันเซนตุกที่ดึกอันกันเปล่าคืออันทุตุกที่เราชาเรามีจงแค่อีโคโนมิกอัชาเราอัตุที่มันอากายมีเตนะแค่mainstream media jong se chun hoi hau ti tha jong ni khen an thu duk an lang ter du bak lo cho asinan mi pi ni chun kan dak thai duk phone sikoloma grong level e arak tak tak mi atur tak tak mi chun kan dak thai thon kan dak thai chu mo chun atu in te na minung tam pi ni in kan chok ho an in an chok ho ti ma wi te in man te in man a kai long selawin interest man te na rak kai tuk mi te na ke news ni an chin du lai lo chu ban tuk chun atui haiti ka usila atui USA ki in infrastructure pol mo zong tha lo kan lam la kan sul te na le tu DC metro te na ke zong kan chun new zok na kala chun thai ko la metro te na ke athur ning la chet ning le new zok metro na chu zun hit rim bak nam ko cho khati na kha media pol ni chim ding phuan ding si chu mo chun immigration poll illegal poll an van luter nai New York e 5-star te nai an thum ter mina seloma senan American citizen veteran poll lam kam te nai zau khen tu ngai lo an I te na mo Medicare plan an pek lo te na khaban tuk te na ke media ni pakhat man an chin du lo cho fok new te poll ni an chim len nain via mainstream media cho an tam tuk tika khen mainstream media pol ni hen liberal media pol ni hen an tek tuk cho conservative media pol mo le khati khanum tika khen mi pi jong ni khen mi pi jong ke kan mit khen kan chot tur di ko cho le chuban tuk chon lai mi jong kan se ko cho minung tampi CNN long te na MSBC le NBC TV long te na kan zo se chun US ka tha to ko me Biden chau zan tha to ko me mi pi kan dot to ko me kan zo na kan ru to ko me cho ti ban tuk khen ru ke foite asinan kan rak selo tu cha chun media jong ni khen kan lung thin he vaya ping pangan kan ter di kan mit an kan chot ter di kan mit he mit khat len kan hu ban duk se mit khat len te long hen kan alter cho le chu cha ni kai chu ka ti pen ko news kan zo zonga TV kan zo zonga CNN long zong zo ding selo MSBC te na le ABC te na long ke zo ding selo Fox News zong zo pa ding chu chun Newsmax te na zong zo pa ding chu chun adang dang PSB news te na zong si zong akin dẫu ba ding se ma hitin chun zekan ti lai kap khat le long in thong pa kan mu kho le ke Donald Trump he aswal tukin kan mu peng abena bia Donald Trump ta zan choi si chun mainstream media ni point khin chun 24-hour bak ma bak lo te kan pia peng miswal criminal felong ti ban tu khan an ti pek ti nga khen minawan sia upan si an lung thina khen Donald Trump ki miswal tu kan mu chuza chun abana bia Donald Trump ta zan choi aswaran kol nak te na justice department tele FBI te na zongni an te ya ve lo nak mo zai cha ti chun US president vial te zo thau lo US president in asungi achuak mi pa ta za chui ti kha cho nan hu thang ta la lo zai tu an vai I huat zong akhan mo asinan Donald Trump cho president tha te in hoi hawin atum thu zong ado ta san chui peng cho election kai chu chang lai ati le bang a chun alet tam baken sual na kan hol la pok ma tam pin tat chumo le khivia te ke American mi pin an dak shut lo la ma vial te ke an thin lung chung arak chang cho le chu cha chun do tu ten thim nak a chun vai Donald Trump athat ve nak cho election camping he akum bak na tu achang kum thum chung he te ka use kum thum chung ti okay election camping tha tu ko ne tu I din bak la weekend po han chun election camping atu pen asinan democrat chun thai ban tukin Biden kha an oi han de khan Biden kha pinan dak social asinain mainstream media po jong le Biden social khan du bak lo chumo a feed kauti lai khan an tan piak peng Fox News te po long ne khan Biden ya feed lo ke cognitive test a hawe dementia nei ti ban tukha an dak chim peng a feed lo chun Fox News te po long ni khin zegan tila state chung akai tum nak lam te na thei lo chu chun
วันลงจุงอากายอัตลักเลียวเต็นทางที่บรรทุกลงเคฟอกนิวส์เต็นทางลงนั้น cover จะCNN ทางนี้จนเปียดูอันเปียดูเราจนเป็นทีมมีเดียทางนี้จนจิกขัดที่ลงกันเปียจนสนั่น sound cover ดูเราจนโดนัลด์ทรัมป์ค่ะบรรทุกขนมส่วนเซลชุนนิดลักอัน cover ละจนมาค่ะ mainstream media เต็นทางตรงนี้คิดที่ที่เล่นตัวมีเคมีปีเดียนรักเฟียงตุกจนอันเฟียงตุกและตุเต็นจนกันไทยบรรทุกกันโอบามาจงนี้บอมคลินตันเตนูปาจงนี้อันบอมจนอสูโรปอลบียอนเซ่เตจนเทเลสวิฟเตเจเนฟาลูเปตบรูซสปริงสตีนเตนะจนคาร์บีเซนติค่ะมินเป็นเทโลกัตมาเต Cardi B Cardi B ti wase min daw te min zong patay ti na law te Cardi B ti bentuk asuro min thang Hollywood zong chon si zong anul te na mo Republican an daksinain Donald Trump man kan endoran tu adu lo cho Harris endor tu achmo chubantuk chon vice president men mai pen te na zong sin ha se George W. Leo Bush zong sin ha se chon dik chini te an pa fa te na zong kan Vice President Mike Donald Pence Trump to ka te kan kacho an daw ko Vice President Mike Pence to kacho Harris ka endorse follow ko te ani kacho Harris cha endor tu lo mana so ma sana Donald endorse Trump ka endor lo so Donald Trump Donald Trump endorse zong now endor lo sa kaloma Harris ka zeti man ka va khola lo ti ve ka okay se le Donald Trump ka endorse tu adu lo to chamo lo se kai chim du mi cho ma vial te khin dau tu khe nei ko asinain mi pi lung thina khan zahida ataya lo zahida zuat cha tha de ulai ti mi khan dak fu cho Donald Trump sin khan ke ro chan na an nei deu Harris le Biden an chua chun kumli chungan tuan chang kawe zai pi pa he khup thalan let kholo economic job khup thalan lai kholo atu border security jong cho Biden ne executive order chua baken border cover ko sebo ke second tilai close to ke pi ko car ko se cho atu baklo cho executive order in an ninan ti mi cha budget kan zalo le house la sine house akan halle budget an kan pe na unti cho ka so mi se border cho executive order jong close ko bak se Donald Trump jong tu abal bi se so khaban tuk ten ha kha mi pi nen thei ko cho an shoot lo cho mi pi ni kan thei di so le kha pol vial te jong khe mainstream media ni pakhat man khabar du lo le election la ya chun ma vial te kan thei ko cho zai tuk in news an chim jong an zoom ti lo asuro pol ne min thang le Hollywood star pol jong ni election camping an to pi jong mi pi kan chei ti na lo le ni zan thong e news nan za watch nan thei ko la interview te ten to mi le Instagram le nga Twitter X te na e an chim mi pol kan thei ko la an malan ma khatu he batak ten an phom ko chu democrat ka as swal ne pu a chem ni Biden an pu Biden khatuan ten zai ruang ada na chu lo election camping to tuk long na kan to ruang kan sung a chu chi lo si le Obama le Hillary Clinton tar pol ni hin ve mo pol ni hin nan thak tuk ruang ne me kan na ko lo ti mi zong kan da kum ati kan ve an malen ma tu kha atu chu swal ne pho chang la kai chim du mi zai da city si chu be pi bik mi cho American mi pi ni mi pi kha Harris ni hin ruwa chan nak nei lak in lung lut lak in achim kho lo mi tha kha ma kha ve asung nak ngan bik chu sruwa ti mi khate betlang kom nak aban chim ta kadu mi se kai lo si chun tu ka amma kong avan tang ta ko se la atu cho president team se chang January thlan ko long a khen president min te tak khate atu cho president team mi long sri la president sina tak kha January thlan ko tu kum thong kum kul kum nga kan thut na dir mun ta ka lak ding se le mi chunga hin de zai tlong da phar ngai atu cho ke ramdang shroi tu zakhat de he fong ai chon chang hai ti kum pai te ma tum pai sala zai po da mi president thut na athut thlan chung aken zai po na da an to ton ma chon se zai tlong da power ngai chang ti mi te kha ma khana na kan chim ko to kan chim la se atu arau thana hin zai te ani tha khan chun ati chia kaman thei lo le te atu arau thlan tlom pala hin Donald Trump he national security advisor pol kan ti thala chu te
le ral ka pol ni khan Donald Trump kha ve ki jagan tilai US National Security kha briefing an pek lamang changlai azar khat voi khat atomic zar khat voi khat briefing an pek changlai chu chun zaitin da ramdang president Paul sin ha se chun zaitin da rian kan 20 lai pai le zaitin da kan kal ti lai ti ding mi schedule le ve vial te jong kha atu hen tu achanga le tu a hen atu transitional team kha atu hen atu chief of staff ni khan a form ma shoi na kan an form changlai land form lai atu kan thei chiao ban tuk chun December tha ni hlei khata khen atu state kip ni an hu mi electoral college vo vial te kha an ma state chiao wa khan dak phun lai electoral college vo kha minan thut lai certificate an tu lai ma kha certificate an tu mi vial te kha chỉ khát thế mà khá sung sung pa certificate to na con khan certificate to du lo in sol na se le te ti mi long ta so ke ta cha tu i electoral college me pol ni khan te certificate ke to lo na nga mo ti mi kong te kha na van kan tan kholo long ha ma to lo na nga mo sam da pe phun na ante se ma ti kha ka ban pi lo ta ni la mo um ma kha chu atu ka ban chim ni December tha tin se December tha ni hlei khata khen state an ma state ni khan Donald Trump ni atei ko ti mi certificate kha certify tu alai le certify ho hlan bik an tu alai chu hnuah chun December thlan ni hlei sari a khen certify an tu mi kha veya president cha voi khat chun vice president cha voi khat electoral vo anga mi kha minan thut piak lai chu hnuah chun December thlan ni kul ni nga khen vice president sina khan electoral vote vial te kha an kot lai electoral vote certificate khan kot lai ma kha certificate kha ma tha certificate kha national archives ti skolo ma cho ki amiuta mo kun thing sina khan an apply ma kha amiuta mo kun thing sinin an ap mi kha January ni thani thuma khan khoi dan chu pi lai kan ti si chun congress an chu pi lai veya January ni ru ka khen sinai he how he an ma mai akhan an chu pi lai ma ka khan certified tu ading se le ma kha certified ai tu atu kha vice president ni riding mi se ma kha zon te ka se ma kha zon te kha January 6 end up boy an boy mi kha se le ma kha kha akan ko tu an sual si achun mo if any objection te an kat sual si achun house i chewa chew khat chun sina i chewa chew khat ni khan kan kot nak nolan nei zai an kan kot tu khan zaitin da procedure an tu ala ti mi procedure detail kha chu ka thailo asinain an tu kho mi chu ti dang pakhat umri mi chu house ni khan house ni hin president he an team lai house ni mo chu chun vice president tu kha sinai ni wa un thak pek lai ma kha tu long khat ma kha khalam pakhat le tuan deuh lam mi ka ti mi an kan ko si si achun vice president ni khan an master ya khan an kan kot nak aruang kha thatin evident en pi ko si si achun a reject than lai an master ya khan thatin tim phung man re than electoral vote atling lo mo ti ban tu sual si achun ma kha kha tharin verify ka tu atar ta lai ma kha lam pati kha ti se le tu ten hi chu landslide bak si te ka khan te ki kong a hen chun pi atana he lai no pi khan zum nak se le ma chu hu khan ma kha congress ni tha ten electoral vote khan fit ter tu khan January thani kul le ni khata khan an operation chu tu ading khase ma khan chun bekam nak tu alai bekam nak tu adi thu khan direct and hoi haw khan alut lai ma khan executive order kha one by one in chuat te lai le executive order a chuat ding mi jong he se kan bani ngai mi se le ma atu kan ban chim mi transitional period chung a hen tu ko chim ban tu khan Biden he jong le tong lai chu chun ramdang ambassador ti ban tuk na tonen du mi he jong khan ane tong lai ti ru na kan ai chun
ka hin national security advisor pol he jong ton nak an nei ta lai chon ma hi ka chunga hin cabinet level vial te ka wanji vial te ka form chang ta lai ready ten lai January ni khat ke cho cabinet he khan sorry cabinet ngai cho se January ni khat chon ve president se chang lai executive order kha one by one in ve kha second ti lai than chang lai le dei 100 day chunga hin zai ban tu pol da atu ala ti mi kha cho tam tuk lai te kha cho ban umri se lo dai wani executive order a chua kho ding mi kha kan ban pe kha mo adang ada kan ban ta la maka ban pe lo silate day one executive a chwa ding mi akan van kan chin ta lo maka chunga khan immigration kong ka chin mi si te ka le immigration he kam ma lai mi cha chun ke kan chot bak mi si te ka immigration kong te ka day one chung khan maka immigration kong te ka ke papak deu kem ban chia lo ba kan chim chi lo to na bian ha nga deportation cha ke minung kwat than nak na ding cha hin chon paisa limit ka ngai lo ti do ka sete price tag lo ti chete price tag lo ti te ka me ke no price tag ati te ka zeda chim du mi se la minung zezat kheda mo de ke atam big mi ko nak ka to ala ati te ka minung zat kheda chim na cha ke mane ka thai tok la hiti ko cha te ka re to akhan chon ke 1950 strong akhan sura makha strong kan 1.3 million strong kan nok deport na ti khasat chete le makha number from ram khama kan zo tu 10 million leng si tega number zong ke van chima thai athata khun chon thai ta wakan chim si so chi lo te ko question ka van tampal na van fyang dak ma se kan chim kho zat vel kan chim ko la le te se ve se kan pur da kho kan pur kho tiang vel kan ban chim lai day one ka tu lai ti a chim zong a chim lang mang mi chu election camping a hoi than bi ka border kha close box lai borders ka close lai executive order kan a chu lai chon ma hin deportation zong ka thok chon lai da ti ka room ka zoom zai cha ti a chon ton de zong an chim lang mang ni cho her si a chon national card mo chon national card si lo bana ra ka ka funding ka item ti se ko le the thai ban tu ama chu ki commander in chief a si ta ka khante ama khara ka fannak nol nei national card fannak nol zong nei covid liao zong khaban za ulo donald trump covid liao si zong nan hu lai national card zong fan ta chun ra kap zong kha covid supply tu atu zong an fan ta chun national card pol zong kha new york zong atam pi fan ta ka mo mirwak phur tu la mirwak hum tu ke mir than khure phum tu zong kha tampi national card kham fan ta le tu den zong he tu deportation tu atika hen an ma hi ka immigration vei pol long ni hin chon azong tha lai lo chu cha chun palik he se chun atu national card se he se chun US ral kap pol le atu border security ramri achok mi vel te he an za pi ten an bom la ti mi kha cho ho pom ni zum chiao se le tu ten deportation he cho US tuan bi angan bik sala ti ka se angan bik pak sala ti ka se le zaitin dan natlai khi na la tia bia khade ba izong an rakhal khamo nan kha kong a khan chun fiang na chim kho belo asena in kan zum ninga chun advisor pol hin zaitin da tu alai ti mi tampi advisor an pek lai chun border security atu ampi officer pol trim ni hin donald trump kha endorsement an dak tu chumo ma kha endorsement tu chun hi ka USA america ni angan big mi police association zong ni endorsement tu la chu cha chun anma immigration zong se chun police palik zong ni batak ten dir pi ra kap zong ni donald trump chu alwan chiami kum nga lio an dak dir pi border wall sak nak zonga billion pati man dak pek kha pentakun bakin mo khatiang khan an dir pi le chu cha chun tu ten vei pol illegal pol kuat nak ko ma hen chun ve kai chu kazum ko US tuan bi bal lo mi bak sa ko la ti ka kazum be le zai atu he detention center ti ban tu po zong kha ve a hol tur pa chang tha ti zong ka thong pang tam pi chuak detention tam pi khan detention center he state keep chun a khok kip zong a khan an chia comment ha
chun apani na ma hi ai pe tlai khan atui sanctuary city ti mi po jong kha ro di ding ju sa sanctuary city ti mi umter ti lo ding ti mi jong kha van chim la ma hi kong bel te chun state hen batak te en reng te lai zai zai ma Donald Trump ni hin state chung nga zai tuk tiang ke da no la benai kho lai chun state chau zan ni hin te zai tin da an rak reng ve lai ti la tu ten cho democrat state pol la hoi how irek na ke cho avaya asang bak lai alin sa bak lai ti ka zum mi se la democrat pol ni an du ve lai lo Donald Trump zong ni hin du ve lai lo atu ve pa na khan boi ngai cho atu Chicago akhen ane phom peng chomo Friday in Saturday zan po hin chun Chicago ke minak pol ka ane kap peng e zan khata hen pani pathum hi chon thi peng panga pruk zong an thi la an ma le ma minak ane ka khan chon ba boi lem lo chu ke mirang chun kap sual na se lo black lives matter ti ban to pun ka laman zo than lai asinan an ma minak le minak ane ka ati ka khan an ba boi lem lo kipol ai kap mi bak ke to ko federal ni kan bob na lai national card zong ka thla rak ti la an rak du bak lo cho Chicago ni khin le khati khana le te khan batak to nan rak rem le ka federal le atu state pol an power ke zetin da asining ti ke kai ke thai kho velo le te ma le chona thai de mi jong ni hong kan chim te tha se ma kong le thang lai ka le tu ten immigration deportation is a fact lai zetluk tiang da tu lai di kan chim kho lo chu chun atu ke asylum asok mi jong sin ha se chun atui temporary protection tu mi pol na hi chu ke chu bia ke ma ka pu ning ke ma ka zum ning a chun te an ni kha chu procedure tha te akal chang mi ka se immigration a law he ve akal chang mi se an permit pol man ka kum khat voi khat ti ban tu ke extension an tu chiam mi na zum te ka ma hi pol hi chu ke cha thur suan la ka zum nem lo le cha ti a chun ve man a hin deportation tu anak man a hin a busy tuk lai chu cha chun veya fast pay second pay di ban tuk te thlathum chunga thli chung ma tu ding le ti kisalai le hi pol atui ka ban chin mi zazi protection atu mi call mi jong kan se mo kadang ram mi jong se ma pol hi chu ke zo than nak ke atu big le ara te la ka te zo than ding pan akhen le ba pi big chun illegal kha illegal man ahen criminal atu mi pol ko hoisan ahen ve an thur na la de ka zum chu nu achun crime criminal atu ami an di nu ahen adang pol ve fei thu ahen an ban avan tlai te na lai akwat na lai ti mi ka ban zup ning se le ma hai chu alian ngan tuk mi se le te zaitin an tu lai ti kha chu achima ka thei ve lo e an tu ading mi kha chu chau zan si cha an sai ma se chon than te lai le te ma le tu ma kong phe chu update kan tu than te la chu si chon atu ka cho illegal da ko the deportation ati da kan legal ka le ma kan ke so na ato mi pol ka athok man sara ti ka cho zoom chom se amma li la dong kan policy detail te ka cho atu na chima to kan an chori lo ban dok si te ka ma chung te kan tlom pal te van tang ta si ti ka du mi cho refugee kong te hen se lai mi cho refugee kan tam ma te ka jesa phan chang mi refugee po he cho kamwa him kong ha na te ram dang mi refugee zong ka suspend ka to ala tim phai te ban tu zong ka te ka khan ma kha si te tu na te na chun Thailand lein ha zong labang kha cha tu khan long re thai ngai tu phai kha cha zong kham ban chwa te ka refugee ni hin te zaiban tok ke da Trump ya policy thar kan zaiban tok ke da ke kan zo chi ox city mi na refugee kong te khan se ngai te ti achun te atu koram mi refugee kan lak mi thai cho kadang sena chun chin tlak selo cho atu Biden liawi refugee tambik an lak mi thai cho Haitian Paul khan se la ka hen kawan zo ta ma cha te kan ye te koram I an lak mi refugee hi chu chim tlak asilo we ngai te chun zu chau za pi ni hen ke koram refugee lak mi na khi chu veya
koram mi theng ti zong khin am zu a chawza ni khin ava thei ma thei lo mo keima ka zum ninga chon atu zu NACR se chon hi college US le sponsor an pek ning tu khan an van kot mi tha khau se kawe president ngai ni khin koram refugee ke a he kan thei kha mo ma kha khasele ke chu hi konga hen chon Trump ni chon ve atu kho tuk mi se kawe adu achun lak kho zong se du achun phi kho zong se kaw le kai chu tu te na hen chun hi kong an chun tam pi che mo ka nei lo zai cha ti achun atu i Trump ni ala la un ti mi zong he Trump ni ka la lo ti official in voi khat man zong achim mi umri lo chu le kan ma i kan hei pur da sa so mi se tu chuni ni wa chuak mi the nation Thai the nation news ni chu tin a ti le Trump ni phi la an ti mi zong he veya asi khomen mi long khen chin mi si cho aste tak mi sri lo le veya a phi tak tik long si le a phi te la kan hei thei te ko lai veya hi kong tu hi chu ke cho veya Trump ya priority ai ter ro lo ke te atu ading masabik mi ka cho illegal policy cha hin atu refugee lak ding kong hi cho veya zaitin dek si kha aku min raw ri lati ko tu kum chung ma hin veya atore lati ka zum tuk lem lo ke ma zum nak so mo achung le sim chaw hon ni kan thei khau chiu lo ke ma le ru aning chiu kha kan chim so mi sa tu news song en tel mi pol ve te jong he Donald Trump a chaw za jong sri lo cho January thal ni kul ni khat long a khan president of a state ding mi kha va si te ka khan khi nu long a khen of a state ding mi ki se le aku min raw ding mi se le chu cha chun atu le we refugee procedure kal mi hi cho veya akum hi nak rong long khen zai atur suan kho men ti khazum de ning se le atu tam khat nak chunga hin chon a busy tok la e khatiang tiang kha an ti khau chok ma mo asena be ten tu usin ti khan chun tu kho thiam chu se ka we asena koram refugee te na alak ni tha kha chu ramdang refugee alak mi sin an chim tlak se lo atu Biden le Harris chawza ani chun kadang refugee chu veya tong kananin an lak na chu mo koram refugee chu thong thra man kan ting ha mo thong thra tang kan sekola over lak bik mana le kadang Afghanistan te na sia chun Africa aram te na tu tam de ulak mi tha chu muslim raman sekol chu le tu koram le South Asia lak mi khi chu ke azu cha chun chim tlak man selo abena bi azu es lak no na Australia ni an lak pen ko lai chu Europe ram zong an lak pen ko lai le Donald Trump chu kumli long se ko we kumli chung tuan lai kumli pin khi pe jong pe ti lai lo le veya by democrat tan chu athan che chuan lak bi than ko la chu ma kha kha chu azung zalen Donald Trump jong chu president asilai lo we ke chu fak tu ku ru adinga khruat lem lo si chu maka kong zo aton na chuman do khan on the on policy found out the anti zo kan ro than te lai te mi kong ten abi pi cham mi jo ton da afam tho kan chim cha president atai na rong chu na ti te kan economy ta se te economy te dong nak te te le de van kal taw si lo economy he inflation number ka he an chim okay atha ma chun job ma chu zat kan rian ma chu zat kan saran te ke ma chu zat economy ke phaisa kan lubian te okay ma kha kha zapi tampi ni kana family salo kana family cho gas za da si he te ke ma shopping kha za tang te pi se road I can road shopping ka te ka da di ti mi ka kana family se number ka he and ka kana family si lo te ka gas ke a policy zo in gas man ke za te ka da tum te la ti ke a zo kho ke tuak chi mi na mo ma ke ma gas man ka ti te ka ni chot de kan man mi ai le din te grocery thil pol tiang ken na ke a policy on throk chunga ma ke tum from ka thok de la ti mum pai de ke a policy ni khat chung ka to ala ti mi si te ka ma ka kong te ka ma kan kal pi ta la economy la ya sima khong jong kha tu news of times of se chun Washington Post le Washington Times jong ni khan ma ban tuk te jong khan ban tiel pa mi le te ma an tiel mi chung ni tong pal ka ban hu kho mi tu je da si kan ti si chun veya rian rang tuk chun ase khola lo ti kha se ko rian rang tuk chun ase khola lo je cha ti chun atu January khin permit zinan le case chona permit ve pe na se lo te ani tim tu na ka than raw la cho February March from khin cho tham bai thok na se la an cho ding jong a chun minung tam pi kha
rian tuan tu zong kha tharin recruit an tu than hala chumo employee kha tampi van hire than hauri lai chu chun se theory level zong vial te zong kha an van company pol ni khan an dam haw lai employee thar zong kha tampi holen hab lai te ka khen chan khi lai ala ngai ding mi se le tharuk chung kha chu te khan second tila an cho an project cha le second tila company pol ani tu ana ka khan chun tharuk kha chu rauri la chumo January February March April May June tiang kha chu ba se lo July thla khin hei chong na se no te betak ten pumping khai thok na se lo July August September thla thum an cho mi long ni khin impact tam tu aman ri la lo chu le kazum ninga che kai chu kum khat avan thin thong khin betak ten pam an tu mi khe US pumpuluk a hen avan luang khote la le kum khat avan thin thong khin chun hun sam te chun case atum te la ti kha kazum le ti chi a khan chun hom phan ni khan kan chim khau chiao lo le sena ber ten hi ka permit pek ding a chun Donald Trump ni ready se chang le permit jong pek chol na lai nan thei ban tu kan US a chun license le ban tu company tu anak kha chu online po khan tu adi si ko cha a khan company cha khan a foi tuk mi se chu chun atui Canada i an lak mi kis ve kha zinan pai Canada ra mi an chok mi pai pin ha kha tha ten van on kho e an van on thana khan chun makhi ka rian atun tu jong ka employee thong som thum rong se chumo ma vel te jong kharian an van dei than lai le ma kha pai khan zinan he ke se khan an van lak ta khan ju dram pum pi chung ke van phian ke chu ma khi chu raw ding se lo ma khi chu rang ding mi se le ma jong ni khin atui ini kan fan mi case le vel te jong ke van khabar kho si khan chun ma khi chu arang de ulai tharuk thlasari chunga chun ma khi khe zai ma zat tu rol kan chun na case pol le be po jong khi chu ban ding ngai kho mi khi se le atu kan chim ban tu khan motor kan fan mi petrol diesel le petrol identity a khan chun transportation man vel te kha 20% mo 30% trong kha ban cover ko si si chun atui grocery an vein pol kha 10% ti ban tu kha chu mun sam te khan ban tum thu amala ti kru alai a thlain hoilan bi ke tum ding mi chu 18 he chu tampin ban thum kho te la ti kha khazum 18 case atum pong si chun 18 he chu ve ma za chu ban tum la ye atui USA hi ka US citizen 40% he chu paycheck to paycheck ya nung mi kan se tha chu mo kan thakhat kan la kha kan thau e in man kan pek utility bill kan pek case man kan pek chu tu achun ren kan tuan than mi long te kan se la hi case man ten i hen kan atui a hlain lai mi kan nun ning he tam pi avan bom chan kho mi se thakhat zar khat chunge case mani somli somli kan pan mi kha abana bia zemazat bantum se lo som thum kan pan si si achun thakhat achun somli kan sep chang chumo thakhat di somli kan le kan sep si achun kum khat atam pi kan sep chang le te khan veya kan in khap ka hong kar de ulai la chu ban tuk chun atui overtime te na lai mi minung tam pi overtime wai how overtime tam pi tuan mi kan si te ka ma hrim ni kan pe kan in khap ke tam pi ban ka tar lai ti kha khazum chun kan fa le cha ka wa tha kan fa le si ang kai mi te pa tha mi rian tuan mi restaurant is a boy thu te ba tuan mi le chun uber te ba mong mi cha rima khan taxi ba mong mi cha rima khan tip te kha hlei te khan ban ga lai kha te ka khan in kham ten na ive si chun nule pa gom khan kan bom chan kho de ve chelo achun pa tham te thai rian tu nok tan de chun nule pa ni siang kai nak te thai kan pek mi school fi te thak atam tuk tuk akhin te tu te ni Donald Trump avan te chau za avan si te ki case an ban cho chun case man avan den de te ki kan sining ling khe tampi avan thleng te lai le minung pakhat man ni thlakati somli rong khe kan sep kho si achun USA population zani
zathum le som nga rong kan se motor mong mi hi 2 million zati le som nga hi ti ko se million zati le som nga ni chon ke tam tuk do kan sep chang chumo le ma ni khen us economy pi ke case man avan 2 million khen tam pi ke avan kaiter kholai ti mi kha ke zum na kan ei ko le zai po he koram ta le bang ke cho das si man atuma chun zai po do ai nen chan ko ke o lai tlang cha le bang a chun case man atum si si chun mandalin kungkain ha kha tiang man phur mi thlan tlang tiang man phur mi man thil man phan ke tam tuk atum ter kai ter kho mi si cho chu ban tuk khan zu es jong se ko taxi uber driver te te phan ni khan an case man ke tam tuk on sep kho chang lai le tip man avan ter chin a chon taxi among mi te phan ni hen thlakha hen an ngan ngoi thong thum an ga ton mi kha Donald Trump avan tuan te ka khen chon thong thum thong li deng mang thong li le zariat zakor hong khe cha hlei an nga la ti mi kha ke ma ni kai ro chan ning se le tu New York Times Washington Times jong atial ning a chun tu Biden le Harris chawza chunga hin family pakhat ni hen zar khat chungi kan man ni phaisa he thong khat le zanga in sorry zar khat chungi a hlei phaisa kan man mi mo zanga in thong khat le zariat kar se ti a khan tial le family pe de mini hin zanga zaruk rong te ko se family ngan de mini thong khat angan chin mini thong khat le zanga khi a hlei kan man mi se ti se le ma ruanga hin ma ruang hen atu haris jong cho sung nak selete ke chu tu ten chu ro chan nak nei ba zai ti si phana atu ban tu bulai pum pulo ki har nak kan ton lio a hen chun atu ban tu strong leadership kan ha le chu cha chun ke chu atu zu smp ni Donald Trump an zum ban tu khen den economy kong a chun Donald Trump he ka ban zum ngai ko se kalom se chen ton do ka bia kan ro la kan ti le khan na ji pakhat kha kana am chip mi se to pakhat le cheu dang se chang he aje si zonga mai le zong ka pe tha le ga ye january khan ko la presidency na khan thut na kha thu chang ling se ma ke si te ka january khan le hlai ko na van thau jing ka na van thau le thong pa na van re la khen zeban do policy da ke no ke zo ma sa big na du mi se zeban to zai thong pang da na ha big mi si ti mi te kha la kan chim lo january thlan kol te ka khente pakhat na pani na ka kan hal lo mi chungen hin hu kan ton than han chung kal la ka mi pin en the o tha ko tin ro mi te dong kha ban chim chi le lo la se ve khe dam te kan si si a chon january thla i pe kam na ka tu atik si a chon se kan dam mi are rem ko si a chon kan ma chiao jong kha ve capital hill a chon kal kho kha kal jong ka du ngai le 2020 lio jong khan karak kal le ve ya nazi pakwan kan e tho le par pakwan le mi som li nga dc ko chung kan phan le dai tim phan in kalok thati lo an dak khat di jang e ma khan palik ni khan bar kai he kan an dak kham di le ho man kan lut khoti lo le ma cha a he tv se so khan kan zaw e achunga khan kan lut khoti lo a dc metro station in kan chuak le a tlom pa te kan ban kal bak khan bar kai khan an dak phi di jang le a zai tim phan khan dak kalok tha lo le kal du a khan chun jingka na ji panga hong bak ni tho hawan te le ve zai dak lo te lai le tu te ni Donald Trump an ban thim te ka hen ke chu kai ro chan bik mi chu atu kan chim ban tu khan economic box se pakhat na ka le immigration kong te na hi chu kan ni khi se kan te lai tu refugee kong te na hi chu ve kan ma lai mi cheu khat cha chun abe pi tuk ve ka we abe pi tuk mi se ka asinain ve kan chim lang bang ban tuk khan American chawza pi ni vulai chung pum puluk ki refugee ban lak ti mi jong ke har ngai mi se e cha ti achun atu illegal pol chapan i zwe chawza pi ni aman mi he kum khat chunga billion zakhat rang nam se chumo ma phaisa bil te jong he zain da arat kan ti se achun thek kan pek min ara mi se le
nan thai chiang ban tuken tu leo chu sipoji tlak leo si ve te ka khen a thain American kan ni mip hi ka apem thar mi chu he umri ko se American American hi athon athon nak chai a thampi adir mi chu atam de chu atu mirang le minak de hin si chu mo thak zong tam pin pek chun an ni chu ral kap zong an lut bak an nun nak bak zong an pek an phai sa zong an chawza an dir kam ta kan jai zong ten an dir kam chu kan ilai mi chu kan phak nak man a sauri lo e ngai ngai kan ti se American chai kan tu mi he tlom tu chu American ni achia sa te atu mi ram chunga kan rong phane ke zai po ke chia sa ten kan nei le kai karu mi chu ve citizen ta kan si ve chang e a hin chun American cha han zai da ka than hem ve ka mo ti mi kha kan ru ve haw e cha ti achun i tlukin pathian ne kan do te zai kan ti lai kan phulo kan tok lo American kan hong phak kho mi he boy pan ilam kan throi cha ti kha ka zum peng ke zai boy pathian hin zai man to kho lo mi nei lo pathian kan bo chan si an zai po khe ke chu atam tling kho ding a karwa le ve minung he chu kan bo chan jong a khen minung si nak tiang long khe abadong le pathian i bo chan be pi de le ke chu ve Donald Trump avan clinic kai ru chan bik mi cha pakhat na kan zum nak ko ma se kan zum nak ko ma se le ma zai da si kan ti si achon atu zu este na hitluk e bulai chung ni democracy ram se zalon nak i ummi ram kan si kan an zum nak ruang e ta za te han van chuai thong than tlak e thong som li te na thong som nga te na dan an tet nai thong an tlak mi te nai chu ma hi chu affair bak lo ka ti mi ma hrim hrim he ke chu ka kalung bak fak pe le ma po mi zai da tu kan tu an si kan ti chu democrat bak kan se democrat ni khen lawyer an nei di chia sa te nan di an ma pol khe LGBT pol a support min se chun transgender pol tu dir kam tun se le kan zum ning kri fa zum na khi ai kal mi pol bak ni khiti ta zan choi lang mang mi na Donald Trump president avan city ki atu second amendment sa kalomo chu second amendment ni na zum nak ruanga ahom phan ni ta za choi kho lo nak an dak tu mi kha ma kha Donald Trump ni executive order arak chu abal chu ma kha o executive order kha van nun tir than ding mi zong kha ke chu kai nga ibak mi se chon apani na kha atu zinan avan cho ding mi ma he kai nga itok phone chu chon atu zu khring ral ade tir kho le banga chon sipoji hi cho ya stock market atu hon stock market kai tuk chang chu mo ma zong kha ka kai nga ipak mi se avan tlin ke bekam na avan tu kho le banga chon stock market ke zai da kan lo te la tu phana hen an ke ram hroi tu pakhat chu an rak be pi tuk chu mo sipoji le jong se nai ngan ji le jong en politic le jong en ma pani chu ram hroi kho la an ram stable la zai fen boy bai nak tha te na hroi kho la ten zum si a khan chun mirum million na billion na pol ni khan investment akan paisa ka tampi am phum ngam cha chu silawe hi pa chu strong leadership silalo manu hi chu strong leadership silalo ti an ru ami kha chu mingan ki mirum la billion na million na pol ni khen an paisa an phum ngam lo cha la chu cha chun Donald Trump van si hin chun stock jong kai lai kan si poji jong kan nun ning jong khe mo zet avan rem lai chu chun koran ummi kan ral kap ta jong se chun kan ma kan unaw chung khat slo ro chan te na jong he thlakha zakhat zanti te kan bom mi nak khen zati zathum de kan dan bom kho na lai chu ban tuk chun kan ral kap te na jong ram tang ummi har nak tong mi refugee le kan khi kan ral kap te na jong khe atu nak tam de khin kan bom kho na lai ti mi khero ro chan na kan nei le ma te khe ka van nga big mi se si chun tampi ga lom si sian akan zo tu mi pin ha jong tu tian akan talpi cha kan lom e tu ban dok khen post election ti lai te election avan ti nu kom bro na khe pe kho kam ban zom la ma lai cha tu i na kan zo na ching cable network channel ti mi Facebook page rak lai o rakan lai pek we follow zon akan to atu akan zo mi li la zonga akan lai lo minan umri chu cha chen rakan lai la mang lo kan thla mi te kha e te kam phecha an thlang ha ma ti ba zo e valu len ha la lo
na Facebook page kha rak chon lai cha khan like khan rakam bom cheu ti long kha va som ko du na usung sung pa aton na chuma to nai pakhat long kan tin ate pakhat da cheu chang le na chan na ka pek cha tampi kan lom e policy thar te van rat tik zonga hambia kan ro athan lamang te lai cha se tampi ka lom ve tu ban tu bin chan pe kin akan zau tu kan poi kom ram chung ram lengin akan zau tu nan di lak chunga upat na kan pe na lom zong kan lom to khung shen nan ma audience nan long a kan ma zong be chim tu zong kan tha tho ve i kai moderator zong tha tho ve chu cha chun phai le zong a hen CCN he thar pe thao an ni he media puitling pakhat an se ve ju sa chun media le ya sao big experience nei big zong se chun a thop masa big zong se la chu cha chun ke ba zong ne CCN he gat lai chan mi se chan chan ne news an tu mi zong ke ba zong ne ka zo pen mi se chu cha chun an news te zong kharak rel piak pa thao chun share zong rak tu piak thao le zong rak pe thao ti khaban chim ta ka du le te baya chan tha si si chun tu president avan tuan lai atuan kho rong rang atuan lai rong rang zong akhin be chim na kan ban dai than te lai tu zan chu ma wir hin kan dong tar lai kan zau tu nan di lak pe mang thau ti kha ban chim ta ka du tam pi kan lom kan lom sil chun nan na mun cheu dam ten kan tong than te na lai